Riria mwaka wa kiharu giki waruguragio mwaka wa 2017 maya nimo maumirira maria matanyitwo mwaka uria wari woe ihinda ria mieri 6 miaka 7 thutha ucio mwaka uria wari utuike wa kibururi riu watuikire kigigi anyititemi makiuga giki ni kionereria kia mahuthiro moru ma mbeca cia muingi no icio igire ni citumikite no tutigua citumikite no citumiritwo ni mundu ucio no ti mwena uyu ringi mwena ungi Niginyite handu ndirona ta mũmbunge wa Nyeri ni ngwandikira ruhonge rwa ungumania ruke ruthuthurie uhoro wa uhuthiri wa mbeca milioni 307 iria ihuthikite kiharo-ini kia ruri. Anyititemi aya makiuga mwaka ucio uria uri kwa ihinda riri ndungikinyaniria ikiro iria ciatanyitwo cia kibururi ni tathi na iguru tondu ngirora uria kiharo giki kihana tha ici haria gikinyite thutha wa miaka 7 no uria bica ria tuonire architecture ni maundu mere tofauti muno na ni undu uturagite ngoro biu tondu twahopaga maundu manene twahopaga kiharo githaka kiharo international kiharo kirehagwo game cia Premier League guku kiharo gikoragwo na congestion ati fixture yanjagia kiroko tha 3 kuma kaundi regional uguo yabatite ugakora ginya Premier League irathakwo mathaa ma hwaini. The contractor duped us. Whoever it is, I don't know contractor ni nani honestly, but he duped us. This is not even close to what we actually saw, the projection ile picha tuliona. Thutha wa President William Ruto kurutira mwene kandarathi mukana mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina augite ti undu munene wikikite kiharo-ini giki na ruhonge rwitagwo Kenya Sports Kenya wa moria maugaga kuri wira urathie na mbere wira ucio uthiaga na mbere o hakiri-ini ciao na iroto-ini ciao gutire wira uthiaga na mbere ruringo mwaka ucio uria urugamite kwa ihinda iraya ugitiga kuria gwakitwo gukiambia guthukio ni turia nime. Hii uwanja ikikaa hivyo unapata kuna watu wanakuja wanakata zile chuma, wanatoa gates, wanatoa milango wakienda kuuza. Kwa hivyo tunaomba mjumbe wa hapa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge ashughulike na hii maneno kama bucket list yake. Ahakikishe hii uwanja ya Ruringo imekamilika na hiyo ndio kitu sisi tutafurahia kama vijana. Riu anyititemi aya makiuria thirikari ya kaunti guthondeka kiharo kiria gikuru. Kiharo kia rugamari timu ta Hummingbird Classic ciothe ikihana ta ciaga uguthaka mubira haha Nyeri. Guku mucii o matire na hope tondu hatire kiharo kiroka scout tondu kiharo giki kende gikorwo ki international na riu kiharo giki tha ici uguo kihana ti international uguo kihana tondu tigiake riu ugakora hatire scout ugioka guku komu sport athie kundu kuraihu wakora iyo ni challenge turacemania nao wakora mwanake ucio arari na hope cia gutuika footballer na mwanake talented akoragwo chap riu ugakora aracenjia maundu mau areka ma mubira ni arusire hope ukakora ni acokereire ndawa na tukirona maundu na iwanja guku tauni tuti kiwanja ona kimwe tondu kiwanja kiria twina kio gia county ri ni Kamukunji na Kamukunji ni giacenjirie biu tondu Kamukunji tha ici kiari thoko hindi ya covid gikiambata madaraka hanini riu gitwikite na gia crusade na gitura kihingitwo uti mwana kio no mwa Nyeri Town ungiambata guthi gutrenera ku ni gukorwo hememo ya igwothi igika Ngiribotera Inooro TV deka unte ya Nyeri Njeta Theuri wa Bogo.